Zdravo! U prethodnim videima naučio si dovoljan broj pojmova u vezi sa programskim jezikom Python. Sada je red na tebe da rešiš neke zadatke koje se nalaze upravo ispred tebe. Hajde da ih pročitamo. Data su dva zatvorene intervala realne prave, A1, B1 i interval A2, B2. Napisati program kojim se određuje njihov pokrivač, odnosno najmanji interval realne prave koji sadrži date intervale, presek, dakle najveći interval realne prave koji je sadržan u oba intervala ako postoji, i dužinu njihove unije, dela realne prave koji ti intervali pokrivaju. Dakle, tvoj zadatak je sledeći. Za interval, ja ću ga zvati plavi interval, a to je interval A1, B1 i crveni interval A2, B2, trebalo bi da nađemo pokrivač. Šta to tačno znači? Dakle, to je onaj interval u kome je sadržana, to jest u kome su sadržana oba ova intervala. Dakle, najmanji takav. Ako pogledamo ovu sliku koja se nalazi ispred nas, konkretno u ovom slučaju to bi bio interval A1, B2. Jasno ti je da bi trebalo, posmatrajući ove leve granice intervala A1, B1 i intervala A2, B2, naći minimum ova dva elementa A1 i A2, odnosno, što se tiče desnih granica plavog i crvenog intervala, trebalo bi naći maksimum ova dva elementa, dakle B1 i B2. Dakle, još jednom, ukoliko želimo da odredimo pokrivač ova dva intervala, treba nam minimum donjih granica, odnosno maksimum gornjih granica. Na tebi je da ovaj deo sam isprogramiraš. Što se tiče presjeka, evo ponovo gledamo identičnu sliku, jasno je da dva intervala ne moraju da imaju presjek. Ali, ako je, primjere radi, situacija upravo onakva kakva je na slici koja se nalazi ispred nas, šta bi bio presjek? Presjek je onaj zajednički deo ova dva intervala, dakle onaj deo koji pripada i jednom, ali i drugom intervalu. U ovom slučaju to bi bio interval A2, B1. Kao što vidiš, sada tražimo, dakle, veći element ove leve granice, odnosno donje granice, to jest manji element gornje granice. Dakle, tražit ćemo maksimum za elemente A1 i A2, odnosno minimum za elemente B1 i B2. Što se tiče unije, dakle, prosto trebalo bi odrediti koji je to deo, dakle, dužine, dakle, zapravo treba nam dužina njihove unije, dakle, trebalo bi odrediti kolika je dužina koju pokrivaju ova dva intervala. Ovaj deo ti ostavljam da sam razmisliš o njemu. Ono što je jako slično ovom zadatku jeste sledeći zadatak. Da celobrojnoj pravoj dati interval A, B. Napiši program koji određuje dužinu dela tog intervala koji pripada pozitivnom delu prave. Dakle, ako je situacija onakva kao što je na ovom ovdje crtežu, dakle samo deo ovog intervala nalazi se na pozitivnom delu prave. Međutim, može da bude ceo interval na pozitivnom delu prave, dakle tačka A1 može da bude sa ove strane, dakle sa iste strane kao tačka B1 u odnosu na tačku O. Takođe, može da se desi da i A1 i B1 budu sa leve strane u odnosu na tačku O. Dakle, šta bi trebalo pronaći? Pa trebalo bi pronaći, dakle, provjeriti nekoliko uslova šta se dešava sa vrednostima donje i gornje granice ovog intervala i odrediti zapravo dužinu intervala koja se nalazi desno u odnosu na koordinatni početak. Ostavljam ti da ovo sam isprogramiraš. I još jedan zadatak koji se svodi na prethodne primere jeste sledeći. Dati pravogaonik čije su stranice paralelne koordinatnim osama. Odrediti površinu dela datog pravogaonika koji pripada prvom kvadrantu. Uvek bi trebalo da postaviš sebi pitanje da li se zadatak koji trenutno radiš može svesti na neki od već poznatih primjera.
to je slučaj sa ovim zadatkom. Bez obzira što se ovdje radi o pravougaoniku, a u prethodnim primjerima imali smo intervale, suštinski zadatak je identičan. Dakle, posmatrat ćemo ovaj ovdje pravougaonik po jednoj stranici, po drugoj stranici i otprilike uraditi identično što i u prethodnom zadatku. Ostavljam ti da sam poradiš ove zadatke. Sretno, naravno. Još jedna mala napomena. Ukoliko ne uspeš valjano da ih uradiš, obavezno idi na dobro poznati Petlin sajt gdje postoji onaj deo namenjen za programiranje u Pythonu i tamo možeš naći zadatke koji su identični ili slični, a mogu ti pomoći da odradiš uspešno ove zadatke koje sam stavila ispred tebe. Vidimo se u sljedećem videu. Zdravo!